السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngujo jaidia usikuwa maudu rishelewe khairi na usikuwa khairi insha Allah. Mjuhe na muanunu mje mparise makalima yanu ikawo ngamuyahoti banu ili mje muyahunde banu yojuka ya komante yaje ya komante. Wananyasi wa Komori na renti mbavi ye martaba ya kinafsia na renti mbavi ye martaba ya kinafsia na nduandu ikao ngwadungao azali hasibabu ndeze kontineri watolewa udwani. Ewi masubuti nzambe haukana wala hodwani ngari kwenda usonsi na boizo ambiwa ndizo natuambiwa wona henda ntwambwanga kutina mro serikalini wenda umona ja hutole kontineraho dehediyo elina milwa neli watuambilwa ngaramula nao yabo ke jatongesa ukaya 2019 uhadalwa kujatolewa ye kontineri ya haho uhadalwa husubuti hujahurirenge mazahidi uka uhadalwa husubuti hujamba kujawa na mrumu ihama azali demru ya uhadaya wede wafanye siasa hata wayahunda wapara wampara ya tuhujibu na hivyo wafanye video wahundo wanru wahusutene eza dunga bala hindi eza dunga bala hurudi huparwa errori ya fanyishia watu toleo kontineri irudire ireglewa yabo weti mzaze wanti weti mzaze mlezi no wewe mzaze fahavalu wewe bandi wewe mrikao ngo contribue zembizi hundra wenti ewi haini ujue video ngujo jijua ani mrongozi zoni nyonti spesialma de mrikao hakanti na jeshele ndro wakati radisa zimadamano 2019 hata raja 2020 ya subuti afanye video ya bahatra hilwa ni azali kaja mtole container ya daba sa konti fanye ze video ye msutene ani mkonti zo video inu aja yone maulu ngujo jaila imwasudi wi leo wojojo ulala usife mimi ngambaki hashiri leo sibaki banu hashiri haukana husubuti hurenge wa Komori temwe ukakavati gambela tende azali kavati wanafiki watende wandu wa hele jamvi bawa uhadaya hurenge ye population ya Komori uendese ambiyo hata ufanye siasa ili avotewa baadhi yabo zila ha promesi ya renga ukaya ke hasa avotewa hakantishe hiri ngujo hutolezi nduza hubure ngujo hufanya jao ngujo husisa urenge mazahidi sontipia hata lewo hujaurudi tena kukatingo mbangua no baka bati mndumwe marahana ye yabo kuna ujo urabi yakawe mzaze mlezi weti mzaze mlezi ngao mongoni mwandu ikao do atonge senti hatu ya santini ngao haruma yeba ya wandu ikao de mafujari ikao wasi senti hatu ngamani karna ujua rihuba mafura vanu zinu zontipia ngare registreu ngari mdungoni kuna ujua jana ujua urabe alifu leo ujua urabe be kuna ujua wakati wakaulile matozi hujamaze ekran hulili ukakujalibiwa hauka nyinyi wanduika wa mzoea
ze faida za kinafsia na l'argent facile. E kama mtu kufanya ndongo ngwanzo afanye ndongo hao mtu na kanezi mwayenge ndi afanye shamdu atijarenge population haihuzu atijarenge mwananti ya mhuzu hasibabu magari utojwa ngodo yandise dababika batipare hasibabu magodo rona tijihindri na inge balwandu afanye ndongo ha utojwa ngodo kwa uzibala je ngodo hanyu ranzi hasibabu bwato pare bwato mwenje bwato jao neze frigo za kaongo tokaoda zihenti ziminye tellement karati mwenje usubuti utrahi population uirenge témoin urudi ukawe lewenu uje wamekaya karati ai baba mlezi dola ya kutoa matozi jana wakaulila waja wahimilia wakaulila matozi karjazidi waza ka wala karna kwa uparozidi waza leo hii wandu ikao ngwadu ngwamba kukana ngwawendo wa vote azali parce que wongwa joka harmwe famille hele janvi wadomba kukana mwana wangu nzo ende jawu yabo mais ça va mi suffit ni balele continende wandu wao karja wasamihi karahum samihini wala karna uparum samihini ni wandu ikao ngamjuhao ni wanazijomba no wanazidate ikao ngamjuhao mweda mwehuze population ya Komori mweda mwejihuza hasibabu ndo wana rali kume na mjokaya karna humbani nafasi ngari mrengoni mafoto ngari mjuoni na mwede matole wana kontineri wamtona shuzo ani mtona hindu mloja wami mtojola la masihwa shamona ukaya yekairi ronda masaidie tia hatu itodosiswa ngamani wana wa Komori wati pia haini mndo kaanza mpira hana mwananya wenda Komori okujie urone uturando kumwija telma wanduka wanti pia ukana furaha usiku balo mpira Komori juzi itia taradudi harmwana wa Komori mndugu jota uwa kenti ohao ya jeado angalia haruma ze rezo sosio na hizo pia zijiri hasiba muda nyibo bobo amezi nganya president mizi mrudi mkawanyinyi wanyimu mbaba Isa nganywa mizi ngambira omwenda mia ngamtawao ze faida wana faida wantiti rahane faida ya he mwananti enyinji ya he mwananti lewe inu ntina kwa ujabano nikubali mimi raia nikubali kemwi azala yeche hata wewa nimilia haukara ini usiku ngomfanyio chantage na riziono harumwaze rezo sosio wandumzade wafanya video wanrudinziregeze rihuono wafanya video wakaulila ukana hupromewa unkwa jau halafu hari kujanikiwa watunikiwa
huja hulimilia ukaulila hufanya ze video hulili norondo ila ihomba chantage parce que walila bala hede haka uha hahunika afanya corriger ahunika mongoni mwa usiku tikahonziani tikahanza nje Faransa yo hadisi ni mwabioni abwabasa ani hoti yabo mje muishi bahi tiwa swili mahalambo Dar es Salaam wana wasuli Dar es Salaam ngabo mwanama mkomori hau mwananyanyi mkomori hau mwananyasi mkomori yani uzisa ukaya ibanu ukamjiharuma mana rikawa tuwaidi bahi watu tuwaidi wakati tiwa wanawashi rikawa idi bahi damina mwanamshi wa Halima sido andukao rikawa watu watia hauzisa ibanu kujakali kwali ibanu uro hango doda yinu nutil safara wa manamtiti halafu simwangalia hedino timwambia ukaya ila ngasi 2023 abonga mhuntini mdevine en 2023 yedo biaka president wanye timwamba wewe kutujua yazibira rumenti anuzisa uka klasi hindi timwambia ukaya ngono siroha le 14 juin baheba ki kaikaziwa le 4 août quoi après pour il fanywa plus tard en 2023 en 2003 bahan 2003 hiyo ndo maana bidini nifanye exam hino ndio nabidi nifanye exam yangu nifanye baki hamba yensone dena wono wanduka ndo kubala ujambo mwaja maishuwe unirenge passport aho nifurejeze Komori simamba wewe kutujue zibirao Komori ya zibirao Komori ngabo mrudo azali hajia Komori bahibu ya njia Komori habia zefamiza Komori kana na mrengero bo kilo tole mpemba ubumnwe bade bayirunjo shilani mikeni shamtiketi mdolila katolita wao indushitawa yabo nsona taratibu joka ufanya yabo hata ze famille zikubali zambie mru mana mru kana hunike passport kana hunika ka nsona heli ya joka kubali yaba sangenda hu mru wala halaani zazaji halaani yaba semru wongeda hu gebeiti salama ngani banu ye CRCD yo ifanya ye siasa ha yede ulo yabo ngene nao ngodingo ni mwao ngega mwanzo ntiheje yentinge tuko uheje buko hata ze opinion za hanyu hata ze volonté za hanyu mwankwara kumenga mtongoro dalingoni kamkara hathi kwezi baye sile ntijo kaonda usoni sideheliyo yantiyo kena hoda usoni helilo haumizi yantiyo kena hoda usoni hautodo madami le nafsa moya hangu ngotodo ono ana problem wantiti relati zenku yo kena uriyede sa tabahanu narikale shaneravi kena uriyede sa tabahanu wanrumo nao wadezemiyo iho wantipia leo kutuka wadiwaza Faiswali tukabala wadiwaza mutu tukabala wadiwaza ezelbiziji wa mwentipia wallahi wantipia wakati waishia hostadi wadi hamzinga haini ya uishia hatoshemeza seulement ufukara ambako pamila bahiwo uyo oandrikando ahimida azali wala wapwa kamila waipua kwa tina hajaniyo wahimi bala parce que ngwanzo mamkata hao wale parce que ndio ya henda wende wafanye hazi
wa hunde bahindu wale wala wambwa makawema wao wakwanza wavunze tsaunyungo umuhimo hao udoanika katutajwa kabala kuwa mru hafunge hunde mapesa ala wanike setu so wanika abo ba so rinika abo ngasindawe iyo de siasa ya njia Komori ikao ngedanganya oye mwanansi dewo ngemdanganyao na vanu wanama narudoka na limiti ba si yekedo linda mahana maha no ya disemshinzi yekedo linda mahana maha haini mrujo ka ujana nongo hamwensi wandu muona ranzo wakati ya njia wandu muona zeze taratibu za hai donc haini mru lindo ulona twamaya ukazalingu joka ushanji uongu tsoji ani wongu jidabo ujabondrabo azalie kaundodo ba mwanadamu kabati mwanadamu tsushanje azalika na ushanji nene gouvernement ezijo humshanji ndasi wase karishindiri mtoa yabo noho shindari mtoa yabo de kangaredo modo mzima ne kasisi karjaji alinyere da modo mzima shari kubali wandu wakiki wajawari njiyabo hari ekari kubali wandu wakiki wajawari njiyabo hari karjenda modo mzima wazima ze fikira za hangu za jana na kahamba mjozi wasudisha maudu yekanja shindana ziwasudisha ngebidi nirejei Fahardini na bewo Fahardi ani hudungo wewe hamwe fikiraho be hangu isa yeshuwe amhudungo bawo muhimu mzima umuhimu de risauver nation ekarshindi haini mndu natie ye fierté ya he bwatini ya ibaye haini mndu narenge ole osuko halelo njo subutini mabieni nyonti pia ni opposition amuhimu banu nzambe ndro uka ye opposition haini mndu tabi hona jirwa mwensi ngebi ya reti nongoza uka fierté na ti fierté ye karibala plan de shuwe na ridunge ya mrojina riwone na tsanganyi ridunge ya mrojina omhimu riwasuli esafara leo omhimu ewa Komore yare mwambila benze hewa Komore yare mwambila benze ritijeri jarba bari joka narike wandu wazitendwa ritike wandu wa makalima maruvu narike wandu wazitendwa ritije maudu nsuli da marsu njenlile sheililo na shilila vo plus dexi hewe esafara lelo kartuta hamra jarambie ukaya aminja jodana dunge wala bahamba no sisi kartuta harizijuwe haini mrikao leo hafanya plan yeshuwe kejenda huanza naridunge ya dunga naridunge basonti pia si wazima apari ya kiki sonti pia si wananya emana sonti pia ngaranzo zenjema za enti ekari wafikia naka sonti pia ngaranzo zenjema za enti inu na ritanganyihe sonti pia rihunde faida ani fikira nzima rihunde mndu mzima na fikira nzima yo karna yure kikarja tungu wa mndu mzima ikawa mndu mzima wayi ujori tolewe sheto ye shitoni inu hokumu Komori hatu ukemru mzima wayi ngujorto hizani fierté ne kembali
fierté na ritien bali eka mimi bishara tede Comores 2021 tikubali ukaya tieshuwe abu mona kubali leo ka tieshuwe leo inu Muhammad tiso ya bangusiko yabo ntsusi hanene na mdanganye tikanti ni mlinde yende ya jane mavuna mana hatu Swahili yabonewe kawa Muhammad tiso kwende Komori leo ya plasi ya hangu ya 2021 leo inu 2024 wawende wahenda kujashinda hundi armenti kujashinda hueshuwe hamadami kubali ujalinye naona mrajina ulona solution nyurajina bakena ukiri ribate mihono rido na zebira yekaka rijajalinye ngazi jowri biro matsoni helina ngazi jowri biro ntongoni helina watike fierté ngeanzo lewo inudo linda ukaya kweli nganyanya nzoza he Komori yeka kweli nganyanya nzoza he Komori bahinga doziona leo ngarjoziona bahandra wasuliga ngardo wona zinyanzo hanyu kartutsa ha bla bla na bla bla mrarambie kaya minga mina parti hangwa minga mina no ye objectif nzima ye objectif nzima ranzi do kana sontipia ngasima opposition ya mndu mzima kena ukiri rabeka ya sima opposition ya mndu mzima ridire rakauhe rambe sontipi adinga sima opposition ya antrunu kena ukiri ekafanya heliyo yabo ngatu hambari bula mwanze haviri una mnsamihiemo shaito jito yekarfanya heliyo ngardu mbula encore narkele shanirazi beare mwambili havenze shanzima yotosha yare mwambili havenze shanzima yotosha yekajana ya tuvote mwatwe zekesiza na mbula hashindiha hundu taratibu hamba hundu 60% et 60 ou 101%, peu importe ils ont hundu que c'est important ce qui est important des imbiaziti benti o Komori kamjo kaza yavo mana ngamanzo eke video inu maudubota simshinde muishilie mjukaza yavo ni mwambieni ukana na mdoeshele ya ukakabati mahakama Komori mrudi mweshele ye zajiri jana ukabala ye president ola kajakana haki yafanya hizo yafanya hata kajakana haki hata paske walati wana hata hata ingela ma député chokobidi ya warseve tadhalika makandida meme hata kala makandida honda député kejabidi yafanya tabia ila tadhalika makandida honda presidentiel ndio hentibala hata yasubuti kweli kajaja donc narifikirindo ngerirende. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.